تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا. baga idul adha kan barakum tokko fi dhibba afurii fi 47 ሲገኝ የትላንትናዋ ማለት የዛሬዋ ሂዳያ ወደ እስልምና ለመምጣት ምን ምክንያት ሆነሽ? መጽሐፍ ቅዱስ ነው ባይዘው ቁርአን ተምሬ አይደለም የሰለምኩት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን ነገር ብቻ በማየት ከዛም በኋላ ደነገጥኩኝ። ሻሃዳን እንዲያስኩኝ ማለት ነው። ደስም አለኝ ደነገጥኩኝ። سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله ودولن لن يبلطو ككانات غافي تكفان نكجتو سلان إيدا تكبيرتا ميقا قبا xiqqaa guddaan namuu bariisaadhaan baanee takbiirtaa baay'isaa dirree iidaa dheenee tokkummaadhaan baane salaata salaannee tokkummaadhaan baane salaata salaannee. عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا دعوتوتا خين نجيني ربي ما كجرتاني تسن هذا قبلتشا بقى إدول أدها كم بركم تكوفي دبا فوري في أفرتمي ترباني سنجيجتشا إيجا أكما تور براتمي إيدا سببي فتشونا شمرن نور الإسلام سجنتا بيفا بريدو خنا تي في إسلام وجيته ودان كما خيساني سني في تين نهجا إيجا سجنتا كينيا خنا هنك دوما أكنو داوتن أسماني سنافيرا أكما بيكموجا سجنتان إسلاما خن إيجا نوني قرآناني سخنوف إيجالتو أو مشا مركز التوبة خن تاتي مقلسة إسيوجين تورتي غاري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول آمنا بالله ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Egaa sagantaan teenya akkuma itti fuftee jirti. Arrallee sagantaa teenya tana adda kan godhu obboleettii teenya kan gama diin Islaam amma dhufte isii obboleettiin teenya leensaan haasaa gabaabaa kan wajjin taasistu interview gabaabaa kan wajjin taasistu taha gama obboleettii teenya leensatti nachisin dabarsaa isaanii wajjin turtii gaarii. የአላህ ሰላምና እዝነት በእናንተ ላይ ይሁን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የትላንትናዋ ሱሪ ለባሽና በጣም ሃይማኖቷን አክባሪ በጣም ሃይማኖቷን የምትወድ ዛሬ ግን ምን ቀየራት? የትላንትናዋ ማለት የዛሬዋ ሂዳያ ወደ እስልምና ለመምጣት ምን ምክንያት ሆነሽ? እሺ ያው እንደማንኛውም ሰው ማለት በፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ነበርኩኝ። እምነቴን እከታተላለሁ። በዚህ ውስጥ ግን እያለሁኝ መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ አንብቤያለሁ ብዬ ነው ማስበው በራሴ እና አብዛኛውን አቃለሁኝ ብዬ ነበር ማስበው እና ቲክቶክ አያለሁኝ ብዙ ጊዜ ንጽጽር ላይ እገባለሁኝ ንጽጽሮችን አያለሁ ሃይማኖት ንጽጽሮችን እና እኔ ባላየውበት ዳይሬክሽን ሳይ ማለት ባላየውበት አንግል ማለት ነው ሲያሳዩኝ እንዴት ነው መጀመሪያውንም ያው የተወሰኑ ነገሮች ይኖራሉ ማይገቡ ነገሮች አሉ በክርስትና ሚስጥር ነው ተብሎ የሚታለፍ ማለት ነው እነሱን እየገለጹልኝ እየገባው ማለት ነው እየተማርኩ እኔም መጽሐፍ ቅዱስን ከእንደገና እንዴት ነው ይሄ ነገር እያልኩኝ ማየት ጀመርኩኝ ማለት ነው ከዛ በዛ ውስጥ ሆኜ ያው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ቲክቶክ ላይ እየተከታተልኩ በዛ ነው ባይዘው ወደ እስልምና የመጣሁት በቲክቶክ እኔ እንግዲህ ጠቅሞኛል ማለት ነው ቲክቶክ ለኔ ቲክቶክ ብቻ ነው ወይስ የራሱ መጽሐፍ ቅዱስ መርቶሻል? ከእድገታችንም አንፃር እኛ የተባልነውን ነው የምንቀበለው ብዙ ጊዜ ማለት ነውና መጽሐፍ ቅዱስን ከበፊትም አውቀዋለሁኝ ፕሮቴስታንት ሃይማኖት ውስጥ ቆይቻለሁኝ እኔ ማለት ነውና በደንብ እንግዲህ ከሰባኪዎችም ተምሬያለሁም ክትትል ትምህርትም አለ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናትም ተምሬያለሁ ግን በዛ አንግል አይቼው አላቅም መጽሐፍ ቅዱስን አንዳንድ የሚያጠራጥሩ ነገሮች አሉ በርግጥ እኔ ጥያቄ የሚፈጥሩብሽ ነገሮች አሉ ለምሳሌ አሁን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነት ሌላውን ነገር በስጋው ነው ይባላል አንቀላፋ በስጋው ነው የሆነ ሰይጣን ፈተነው በስጋው ነው ምናምን ያልሽ ግን መጨረሻ ላይ ምን ይላል መሰለሽ ስለ መጨረሻው ዘመን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ ሲመጣ ማለት ነው ስለዛ ዘመን ራሱ ኢየሱስ ምን ይላል ከአባቱ በስተቀር ማንንም አያውቅም ይላል እንግዲህ እሱ አርጎ ነው ከእንደገና ተመልሶ የሚመጣው አይደል ይሄንንስ እንዴት የእውቀት ውስንነት እንዴት ይኖርበታል አምላክ ከሆነ እሱ እውነት ሰማይና ምድርን የፈጠረ አምላክ ከሆነ እንዴት የእውቀት ውስንነት ይኖርበታል የሚለው ነገር ጥያቄ ፈጠረብኝ ማለት ነው እና እሱን ስትጠይቂ መልስ የለውም እሺ ሌላውን በስጋው ነው ተባለ ይሄስ ካረገ በኋላስ እንዴት እውቀት ነው ውስንነት ይኖርበታል አምላክ ከሆነ እና ደግሞ ስለ ስላሴ ጉዳይ ስላሴ ሚስጥር ነው ተብሎ ነው የሚታለፈው ብቻ መጽሐፍ ቅዱስ በራሱ ግን በእነዛ ልጆች ገላጭነት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ነው ባይዘው ቁርአን ተምሬ አይደለም የሰለምኩት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን ነገር ብቻ በማየት ነው ወደ እስልምና የመጣሁት ማለት ነው እና መጀመሪያ ሃይማኖትሽ ላይ በጣም ምን አይነት ሰው ነበርሽ አክራሪ የምትባይ ሰው ነሽ ኦር ቤተክርስቲያን ትሄጃለሽ አንባቢ ነሽ ወይስ ምን አይነት ሰው ነበርሽ ያው ፕሮቴስታንት እምነት ውስጥ እያለሁ በተቻለኝ አገንተን እላለሁ ሳተፋለሁ ጸሎት ፕሮግራም ላይ ሳተፋለሁ እንደዚህ የደካማም ሳልሆን እንደዚህ ብርቱ ነኝ ብዬ ግን በሃይማኖቴ ያው አልደራደርም ኢየሱስ ክርስቶስን ክርስትና ላይ በጣም ከባዱ ነገር ሁለት ነገር ነው አንደኛ የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት መካድ በጣም ከባድ ነው ወደ እስልምና ስትመጪ ማለት ነው ከልጅነት ጀምሮ አምላክ ነው እየተባልሽ ስለሆነ የምታድጊው እሱን መካድ በጣም ከባድ ነው ሁለተኛው ደግሞ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሳቸውን እንደ ነብይ መቀበል የራሱ ፈተና ነው በራሱ ማለት ነው እዛም ያው የምትባዩ ነገር ስላለ ሁለቱ ነገር ፈተና ነው እንጂ ያው እንጂ ደህና ነኝ ምንም አይደለም እሺ እስልምናን ከያሽ በኋላ
ለምሳሌ መጀመሪያ እንደማንም ሰው ያው ሃይማኖትሽ ላይ ያንቺ አይነት ተመሳሳይ ጓደኞች፣ የስራ ባልደረባዎች እንደዛውም ያው ቤተሰብ አለሽ እና ልክ ሃይማኖትሽን ስትቀይሪ ያጋጠሙሽ ነገሮች ለምሳሌ መገለል ሊሆን ይችላል የመጀመሪያው ነገር ነው እሱና እስቲ ያጋጠመሽ ናቸውች። በቲክቶክ ነው ላይቭ ላይ ነው ወደ እስልምና የመጣሁትኝ። ከዛም በኋላ ደነገጥኩኝ፣ ሻሃዳን እንዲያስኩኝ ማለት ነው። ደስም አለኝ ደነገጥኩም። በቃ እንዴት ሆኜ ነው አሁን ወደ ህብረተሰቡ ምገባው? ማለት እኔ ያውቁኛል፣ ብዙ ጓደኞች አሉኝ በእምነት መቀርባቸው እና ቤተሰቦቼ ልጆች አሉኝ። በቃ በጣም ደነገጥኩኝ። እንዴት ነው በቃ ይሄን ነገር ማስተካከል የምችለው? ብዙ ቀን በቃ በፈተና ውስጥ ዝም ብዬ ያሳለፍኩ ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ደግሞ መቀጠል አልፈለኩም እና ለጓደኛዬ ነገርኳትኝ። ለአንድ ጓደኛዬ ክርስቲያን ጓደኛዬ ነገርኳት። ከዛ በቃ እኔ ግን ቀለል አድርጌ ነበር የነገርኳት። አታረጊው ማለችኝ። በምንም ታምር ወይ አሞሻል ጸበል ወስድሻለሁኝ እኔ አታረጊው ማለችኝ። ከዛ ወዲያውኑ ደውላ ለእህቴ ነገረቻት። እህቴ እያለቀሰች ማለት ነው በቃ አሁን ሞተሻል አለችኝ። እኔ ኦርቶዶክስ አክራሪ ነች እህቴ ማለት ነው። ጴንጤ ስትሆኚ ኢየሱስን አልካድሽም ብዬ ነው አለች እስከዛሬ ዝም ያልኩሽ፣ አሁን ግን ሞተሻል ማለት ነው። በቃ በጣም በቃ ፈተኑኝ። ከዛ ቅዳሜ ቀን ቀጠሩ እንመጣለን ብለው። እኔ ዛን ሰዓት ለሙስሊም ጓደኛ አለች ለሷ ነገርኳት። እንደዚህ ቅዳሜ እንመጣለን ብለዋል ነይ እሺ አልኳትኝ። እስልምና ሙስሊም ሆኛለሁኝ አልኳት። ከዛ መጡ፣ ሁለቱም መጡ ማለት በቃ የዛን ቀን በጣም ፈተና እንዳይመስላችሁ በጣም ተፈተንኩኝ። እነሱ ውለው ሄዱ። እነዚህ ሙስሊም ጓደኞቼ ብዙ ሆነው ነው የመጡት፣ ውለው ሄዱ። ከዛ ሌሊቱን በቃ እነዚህኞቹ አሞሻል ጸበል መሄድ አለብሽ፣ እኔ አላመኝም ጤነኛ ነኝ፣ በቃ የሚሰማኝን ከድሮውንም ለእነሱም እነግራቸዋለሁ ማለት ማቀውን ማጋራት ወዳለሁኝ። ጴንጤም ሆኜ እነግራቸዋለሁ ኢየሱስ እንደዚህ ነው፣ ኦርቶዶክስ ላይ ይሄ ችግር አለበት፣ ምንም እንደው ብሞት እሰልማለሁ እንጂ ኦርቶዶክስ አልሆንም እላቸዋለሁ እነሱ ማለት ነው። ይበዛብኛል፣ የሚታመነው ነገር ይበዛብኛል እኔ ኦርቶዶክስ። እሺ ባለሽበት ብቻ ሁኚ። ይሄ እነዚህ ሰሙ በቃ ሌሊት እየተነሱ አሞሻል፣ ኧረ አላመመኝም ጤነኛ ነኝ። ከዛ በዛ ሁኔታ እያለው ልጄ አዋሳ ለረፍት አዋሳ ሄዶ ነበር። ለሱ ደውለው ነገሩት። እኔ በቃ በምንም ታምር ስላቸው ለሱ ነገሩት። ከዛ እሱም በቃ የአለቀስኩላ ብለም ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ይሄን ማሰብ ነበረብሽ፣ ለልጆች ጥሩ እናት ብትሆኚ እንደዚህ አታደርጊም ነበር። በጣም በቃ አይምሮ የሚነካ ነገሮች ተነገረኝ። መጨረሻ ላይ ራሴን አጠፋለሁ አለኝ ልጄ ማለት ነው። ራሴን አጠፋለሁ ሲለኝ በቃ ፈተና ከእንደገና ከአባቱ ጋር ተለያይተናል። ለሱ ደውዬ ለሱ ምንትን ስል ለልጆችሽ ብታስቢ ይሄን ነገር አትወስኝም ነበር አለኝ። በሱ መጡብኝ በልጄ ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ለልጄ በቃ አንተ የሰጠኝ እኔ አላህ ነው፣ ከወሰደህም ይወስድህ አላህ ነው፣ ወደዚህ እመጣለሁ አትበል፣ ራስህንም አጠፋለሁ የምትለውን አቁም፣ እኔ እንደሆነ መቼም አልመለስም አልኩት። መቼም ስለማልመለስ አክሴፕት አድርጋችሁ ነው መኖር ያለባችሁ ከኔ ጋር። በቃ እኔ ሙስሊም ነኝ፣ እስልምናዬን ተቀብላችሁ ነው ከኔ ጋር መኖር ያለባችሁ አልኳቸው። መወሰኔን ሲያቅ ልጄም በቃ ሁሉም ተለሳለሱ። አሁን አልহামዱሊላህ ያው እንደዋወላለን። ከልጄ ጋር ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ልጅ አለኝ፣ እንደዋወላለን። ደህና ግንኙነት አለኝ ከእህቶቼ ጋር፣ ከቤተሰብ ጋር ሁላ ሰላም ወርዷል። ግን የዛን ጊዜ በጣም ፈትነው ነበር። ለትንሽ ጊዜ እንደማልመለስ ሲያውቁ ያው ፈተናው ቆመ። ማሻአላህ። መጀመሪያ ልክ እስልምናን ስትቀበይ የተሰማሽን ስሜት? ሻሃዳ ስትይዥ ድብልቅልቅ ያለ ስሜት በቃ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በቃ ማለት አትወዛገቢም። ካሁን በኋላ ላኢላሀ ኢላላህ ብለሻል፣ ለአንድ አምላክ ነው የምትገዢው፣ መሰግጁ ለአንድ አምላክ ነው፣ ግንኙነትሽ ሁሉ ነገር ከአንድ አምላክ ጋር ነው፣ የሚያወዛግብ ነገር የለም። በሱ በጣም ደስተኛ ሆኜ በቃ ግን ወዲያውኑ መጣብኝ የኢንቫይሮመንቱ። እንግዲህ ስራ ቦታ ራሱ ታውቂያለሽ የስራውን ኢንቫይሮመንት ሁሉም ነገር በጣም ጠርተው ያናገሩኝ ጓደኞች አሉ። አልহামዱሊላህ ብዬ ቴሌግራም ላይ ጽፌ
አጥፊልን ምንድነው ያልሽው? አልሐምዱሊላህ። እንዴት ቴሌግራም አልሐምዱሊላህ ብለሽ ትጽፊያለሽ? ታምሽ መሆን አለበት። የዛን ሰሞን ደግሞ ሳምሪም ዶክተር ሳምራዊት የሰለመችበት ወቅት ትንሽ ነው። እዛ የእሷን ስንል ደግሞ አንቺን በቃ ብለው አናገሩኝ የተወሰነ እና ድብልቅልቅ ያለ ስሜት ነው የሚሰማሽ። የመገለሉን ስታስቢው ጌታ አላህ እንዲያጸናሽ ትጸልያለሽ። ደግሞ በቃ ተመርጠሽ አላህ ሂዳያን ሰጥቶሽ ከብዙ ጊዜ እኔ በጣም በሚገርም ሁኔታ አስቤ አላቅም። እውነት ሙስሊም ሆናለሁ ብዬ አስቤ አላቅም። ግን በዚህ ሰዓት እንደዚህ አይነት እድልን አላህ ከሰጠኝ ያው ምን እላለሁኝ እንግዲህ አልሐምዱሊላህ። እስልምና ውስጥ ከገባሽ በኋላ ያተረፍሽው ነገር ወይም ደግሞ ያገኘሽው ነገር መጀመሪያ ያለሽን የቀየርሽው ነገር ቀይሮልኛል ወይም ይሄንን አግኝቻለሁ የምትይው ነገር ካለ? ያው የመጀመሪያው ከውስጥ ሰላም ይጀምራል። ሰላም አለኝ እኔ ማንን እንደማመልክ አውቃለሁኝ፣ አልወዛገብም። እሱ ነው የውስጥ ሰላም። ሁለተኛ ደግሞ አለባበሴ ራሱ ሰው አያውቀኝም፣ ባይዘዌ እንደዚህ ማለት ነው። አያውቁኝም። አብዛኛውን የሚያውቁኝ ሰዎች ዝም ብዬ አልፋለሁ። ታውቂያለሽ፣ አያውቁኝም። እኔ ሱሪ ነው የምለብሰው። የሉኝ ቀሚስ ራሱ አልነበረኝም፣ የተወሰኑ ቀሚሶች እንጂ ሱሪ ነበር የምለብሰው። ይሁን እንደዚህ ተሰርትሬ አምሮብኝ ይሄንን ሁሉ አግኝቻለሁኝ ከአምላኬ ጋር ነው። ሲቸግረኝም አንዳንድ ነገር እንትን ሲል አላህን ተደፍቼ ለምነዋለሁኝ። በቃ ከምንም በላይ ደግሞ የዘላለም ህይወትን አግኝቻለሁኝ። ዋናው እሱ ነው። ማሻአላህ በጣም ደስ የሚል ነገር። እስኪ አንድ መልእክት አስተላልፊ ብትባይ ለነን ሙስሊም ማለት ነው፣ ሙስሊም ላልሆኑ ወይም ደግሞ ለክርስቲያኖች ምን መልእክትን ልታስተላልፊላቸው ትችያለሽ? እኔ የምላቸው ሰዋኪ የሚሰብካችሁን ብቻ አትከተሉ። አይምሯችሁን ነጻ አርጉትና ከሃይማኖት መነጽር ውስጥ ውጡና መጽሐፍ ቅዱስን አንብቡት። ራሱ ይመራል መጽሐፍ ቅዱስ በራሱ ማለት ነው። እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ሰው ነኝ አምላክ አይደለሁም እያለ ነው በግድ አምላክ ነክ እያለን የምናመልከው ማለት ነው። እና ሰው ከሚለን ሰባኪዎች ከሚለን ወጥተን መጽሐፍ ቅዱስን ራሱ ብናነብ ማለት ነው እዛ ላይ መልስ እናገኛለን። አንድ ጥቅስ በጣም የሚገርመኝ ጥቅስ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሊሰቀል አንድ ቀን ሲቀረው ጸለየ ይላል። በጣም የደም ላብ እስከሚያልበው ድረስ ጸለየ። ይሄ ጽዋ ከኔ ይለፍ ብሎ ማለት ነው ብሎ ጸለየ። የዛን ጊዜ ምን ይላል? መልአክ መጥቶ አበረታው ይላል። እንግዲህ አምላክ ቢሆን አምላክነት በውስጡ ቢኖር አንደኛ ያን ያህል ፈርቶ ነው የጸለየው፣ የጽዋ ከኔ ይለፍልኝ ብሎ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ አምላክን መልአክ መጥቶ ሲያበረታው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ስላሉ ነጻ ሆነን በተለይ ወንጌሎችን እነዚህ አራቱን ወንጌላት ብናነብ መልስ እናገኛለን። እና ሌላው ደግሞ ይሄ የዘላለም ህይወት ጉዳይ ነው። የዘላለም ህይወት ጉዳይ እስከሆነ ድረስ በግልጽ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መቀመጥ አለበት። እኔ አምላክ ነኝ አምልኩ ሊለን ይገባል። አምላክ ከሆነ ማለት ነው። እንደዚህ ውዝግብግብ ያለ ጥቅስ ሊኖር አይገባም። ስለ ስላሴም እንደዛው ማለት ነው። በቃ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ናቸው፣ እነሱን አምልኩ ሚል መጽሐፍ ቅዱስ ሊኖር ይገባል። እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ነው እንድሰልም ያደረገኝ እና መጽሐፍ ቅዱስን ነጻ ሆናችሁ አንብቡ ነው የምለው። ማሻአላህ። ሌላ የመጨረሻ ጥያቄ አበዛውብሽ መሰለኝ አፏን። ወደፊት ለእስልምና ይሄንን ባደርግ ብለሽ ያቀርሽው ነገር ካለ እቅድ ማለት ነው፣ ይሄንን ነገር ለሰዎች ባደርግ ወይም ደግሞ የራስሽ የሆነ የግል እቅድ? ያው በተቻለኝ አቅም አቅራቢያ ያሉትን ሰዎች እናገራለሁኝ አሁንም ማለት ነው ስለ እስልምና ማቀውን እና ደግሞ ክርስትና ላይ ያለውን ነገር ውሸቱን እውነቱን እናገራለሁኝ በተቻለኝ አቅም ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ግን እኔ በጎ አድራጎት ነገር ላይ በጣም ደስ ይለኛል መሳተፍ ማለት ነው። እና አላህ ቢረዳኝና አላህ ቢፈቅድ የአረጋውያን መጦሪያ ላይ ብሰራ እና ደግሞ ያለሁበት ራሱ ተቋም የጤና ባለሙያ ነኝ። እሱ በራሱ ትልቅ ተቋም ነው። እዛ ውስጥ ራሱ ያሉ ችግርተኞችን ማሳከም
አንዳንድ አልባሳት፣ ምግብ የሌላቸውን በዛ መርዳት። ከዛ ባሻገር ግን አረጋውያንን አዲስ አበባ ምናምን ብዙ ተቋማቶች አሉ፣ እኛ ጋር ግን የሉም። ሽማግሌና አሮጊትን ሰብሰብ አድርጎ ማለት ነው ምድሪቷን መርቀው እንዲያልፉ ምንችለውን አድርገን እንደዛ ባደርግ ከዱሮም ህልሜ እንደዛ ነው። እነሱ ላይ መስራት እፈልጋለሁ። ኢንሻአላህ እንግዲህ አላህ ያሳካልኛል ብዬ አምናለሁ። ኢንሻአላህ እንደሚሳካ ተስፋ አለን። እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። Egaa seenaa obboleettii teenyaa kan gama diin islaam amma dhufte dhageessanii jirtan. Seenaa tanarraa waan hedduu akka barattan abdii qabna. Seenaawwan isiin dubbatte keessaa fakkeenyaaf kanneen akka TikTok kaastee turte. Zamana ammaa namni hedduun TikTok waan hin taanetti fayyadamaa ture. Isiin immoo diin bareedaa kana argachuudhaaf kan karaa isiif tahe TikTok wanni isiin jette akkasumas gartee akka sirriitti waa barannu matsaafuma qudduusuma sanuu akka sirri gallaallu jette nuuf dhaamtee jirti. Hedduu takka nuuf galatoomii baga nagaan gara diin islaam dhufte jecha. Egaa sagantaa teenyarraa akka bohaaraa jirtan abdii qabna. Irra deebuudhaan baga Idul Adhaa kan bara 1447 isin gahe jecha. Egaa sagantaa teenya tan arraa wanti duraanii adda isii taasisu sagantaawwan duraan hoggantoota shamarran nuural islaam kan tahan akkasumas horeewwan shamarran nuural islaamin sagantaan tun hasiniif qophoytuudha. Amma immoo jam'aawwan magaalaa Ciroo keessa jiran jam'aa gurguddaa akkasumas markaza magaalaa Ciroo keessa jiranii fi akkasumas jam'aawwan mana barumsaa keessa jiran irratti hafeerree sagantaa tanarraa akka qooda bahatan godhanii jira. Gartee markazoonni jiran keessaa markaza akka markazul furqaanii fi markazul toobaa nu keessatti hirmaatanii jiran. Asumaanuu baga nagaan nu dhuftan hedduu takka nuuf galatooma jecha. Jam'aawwan gargaarsaa kan tahe jam'aa aluswaatii fi akkasumas jam'aa alkhayrilleen nu keessatti argamanii jiran isinilleen baga nagaan nu dhuftan isaaniin jecha. Egaa jam'aawwan mana barumsarraa illee kan afeerranne jam'aa Rift Valley fi akkasumas jam'aa Carcar kan high school jechuudha. Jam'aawwan sunis isaan lachuutu nu keessatti argamanii irraan tana hedduu takka nuuf galatooma yaamicha keenya owwaachuu keessaniif isiniin jecha. Egaa sagantaan teenya akkuma itti fuftee jirti. Sagantaan keenya kan itti aanu oomisha markazul furqaan kan taate akkasumas ustaaza dubartoota kan yeroo duraa markazul furqaan keessa kan eebbifamte obboleettii teenya seeraanii sagantaa tilaawaa bareedaa taheen kan isiniif qopheessitu taha. Isii wajjiin turtii gaarii. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها
فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا obboleettii teenya seeraanii hedduu takka nuuf galatoomii wallaahi qalbii teenya tana fuutee bashannansiistee quraanaan nuuf deebistee hedduu takka nuuf galatoomii isirraa nan gafii agartee isiirlee oomishee markazul furqaanillee hedduu takka nuuf galatoomaa jechaa egaa sagantaan teenya akkuma itti fuftu jirti sagantaan teenya tan itti aantu sagantaa keeka muraatii keessummaan teenya keeka nuuf murtee gara sagantaa itti aanutti kan isin dabarsinu tahaa jechuudha. عيد العايدين عيد الفايزين عود الله علينا بالمسرة كل عيد عيد العايدين عيد الفايزين عود الله علينا بالمسرة كل عيد جابك الله فضيلة واحتفل فيك رسوله عيد العايدين والليالي الجميلة هنورت فيك يا عيد eega ammallee irra deebi'uudhaan baga idil adhaa kan barakum tokkoo fi 447 isin geecha eega xiqqoo boqonnaa xiqqoo booda kan walitti deebinu taha hanga dhuma sagantaa keenyaa nu faana tura. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم. kabajamtoota daawwattoota keenya boqonnaa booda walitti deebinee jirra ammallee irra deebi'uudhaan baga idil adhaa kan barakum tokkoo fi
في أفرتمي تربان سنجيجة أكا سجنتان تينيا راح بوهارا جرتنا بديكم إيجا سجنتان تينيا أكو متففتي جد سجنتان خينيا خانتي أنتو سجنتا دعواتي سجنتا دعوة خناس خنوف إيهسو أوبريتي تينيا أيانتو إسيوجين ترتي غاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بلغنا أيام العشر وشرفنا بيوم النحر وجعل لنا في هذه الأيام فضائل وخيرات نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. duraan dursee baga idaal adha bara kuma takkaa fi dhibba afurii fi 47 isin gahe warra baranaa kan bara hedduun waa taasisu isiniin jechuun barbaada. Arragaa wanni irra haasa'uu deemnu barbaachisummaa yerooti. Kennaa walqixa nuu kennamte yoo jiraatte yeroodha. Yeroon tun guyyaan guyyaan, ji'ni ji'aan, waggaan waggaan wal dabraa, umriin teenyas dabalaa hoggaa deemu waan faayidaa qabu tokko qabannee dabruu qabna. Jireenya keenyas fooyyessuu qabna. Wanti hundi bakka jiru hin taa'u, ni jijjiirama waan ta'eef jecha. Kanaafuu taateewwan hunda keessatti waan nu barbaachisu tokko, waan ijoo ta'e tokko qabannee dabaruu qabna. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa hoggaa nu yaadachiisu yeroo nuuf kennuu isaadha akkana ja'a. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ربي إسانما غرفمو في ربي فقالت قلتو فدوف هل كان في قياء أكا وللراب كبوان يوخانمو والججير من خانتاسي سيد آجا. نبي خينيس عليه الصلاة والسلام حديث بيك متكررتي أكا نجان لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 40. Gabrichi tokko guyyaa qiyaamaa waa afur irraa osoo hin gaafatamin miila isaa hin kaasuu ja'an. Isa keessaayis tokko an umrihi fiimaa afnaa. Umrii isaa maal irratti akka fixe ni gaafatama. Kanaafis warreen dabran salafoonni barbaachisummaa yeroo sirritti waan hubataniif yeroo isaanii sirnaan fayyadamaa turan. Abdullah ibn Mas'ud akki ja'an ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. واني أكا قيان الرأو في دبري خان أمرين تيا إرتي دلقان تيا موهن دبلميني تنشين يسوهن جروجا خنقا جتش مالوم ما يروح وبتشو الرأو فيه. أكسم حسن البصري مالجان يا ابن آدم إنما أنت أيام إذا ذهب يوم ذهب بعدك. يا إلما آدم أتي ولك أبما قيوتاتي ولك أبما يروتي. Guyyaan tokko hoggaa dabre kutaa keetirraa saangi tokko ni dabraa ja'an. Kanarraa wanti guddaan nuti fudhannu umriin teenya yeroo dabalaa deemtu nuti irrachaa dhufuu keenya. Kan dabalu jiru lakkoofsa umrii keenyaati malee nuu miti. Nuti gara du'aatti siqaa deemu jirraa'u. Dhugaa kana hubannee fudhachuu qabna. Namni osoo kanan hubatiin umrii isaa bilaashumatti fixe guyyaa qiyaamaa uzrii dhaleessu hin qabu. ربين خيني سبحانه وتعالى ورين خفرا خيروا إساني بك ربين هم فينتي دبرساترا وياك يا ما أزري يوخان سببه قال أليسان أك إرانك إبل لدي بسعو قخنو فكنا جعان. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. حاجة نمني غرفة مودن دايو اتي غرفة متكا إسنهن جرات شفني جان دينيني إسنتي في راجع الربين خين خالقني خين يرو خنا هند خين يافو والكت أنوف خن سنيفو فيدمون كين يدير كمتا أكا فيني تاو يرو تتبجو الراوني نقابو جرانخون جراتوكو خنوف خنمتس لبودك osoo hedduu ta'e takkaan balleessinee kaaniin sirreessuu dandeenya ture. Garuu dubbiin akkasii miti. Yeroo yoo nuti arra itti fayyadamuu baanne isiin nutti fayyadamti. Arabni yeroo makmaahu maal ja'a seetan alwaqtu kasayfi in lam taqxa'hu qata'ak. Yeroon akka ableeti yookaan akka sayfiiti. Yoo itti muruu baatte si murtii ja'an. Osoo waan faayidaa qabu takkallee hin goone yeroo gubuun mallattoo muslimaa ta'uu hin qabu. نبيين خيني صلى الله عليه وسلم وأن من هدون اتخسار يرو أكتاتي إبسانير صحيح بخاري خيستي نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. نعمالم الرهدون ما إرادقتو الآجان إسان اسمالي فيافي يرو بقناتي فيات أنس نمني قافو ما ركوبستي واتيني ما يسيهو بدا يرو بقناتيس وان هنتانين إرقاد برسيبودا اتشينا حال خنا قد جبيسون إرقما خينيا حديثة همان تجر اغتنم 5 قبل 50
واشن درس عمد وجعا تكفى شبابك قبل هرمك أصود اللمد ستهن رفني دردر ماتي وصحتك قبل سقمك أصود أكمن ستهن رفني فياتي وغناك قبل فقرك أصوه يما ستين رفني مو درماتي وفراغك قبل شغلك أصو وني سشاخ الوخام بيزي سيقول أتوكو ستين رفني يروب قناتيتي فيدمي سامت وجعان عمر ابن الخطاب مال جان ويا دخن الرتي إني أكره أن أرى أحدكم سبهللا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة أني تكون خيسان أكنمتي فايدة ملي هجي ملي هجا أسي في أتش بلاش تاتن أرجون جباجا هجي دنيا خيسس خنينجر هجي آخرة خيسس خنينجر يا روتين يسام متشوك أمنا نتمو إسلام أكتو خينيتي هجي لتشو الجنا أوفو دندوك أمنا تدنياتيس تآخراتيس اتيان سيمو مال جان أفرانين قتر ريستي يعني وحياتك قبل موتك دو أخيتين درة جرين يخي سامدو واني قدان خناس برجر دوتي تيني يومك كتاتين بين دقيقات نبودة وان أمامهم بين أما تؤودن دا خدو أودن دين تنافو حياة خيني سامدشوك أمنا دو خينيان درة ربي خيني سبحانه وتعالى مال ننجا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا سائسين تاب أمافسين أمني سيتني يجا نتي تابع في نومامني مسلمني خايو قبا وان أمميف قبا جريني إسادة إبادة هجي غاريفي هجي أخرافي سقبسو إرتي قفتو قبا خنافو يرو تنيا بك فايدة قبو إرتي فتو في وان بلاشت يرو تنيا فت نخسارسو إرايف إيقوك أمنا خنينا كسوشال ميديا يرو إيرا فيدمو هريابة دا قبتشو تابع في أدفنو بواهنك أمنفا واحد دو لغا واني يرو تنيا قبسان هندراو أكيف قسانو خيستو قياليك أرى قياليك إيدا خنفا دبني وأفني شاشة تشوفينا نتهم تخينياو جولين تنيا قويا كنا بكنتاني جزي ملتان أجر تهو هنقبو وان بودنو شي نيسو نخيسة شينا نخيسة في دو تكلي هجتشو هنقبو ولو ما قالتي يروخن يسرنا فيدمو حابرو ربي نس وريت حجة نحاتاسسو اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعل الدنيا أكبر همنا واجعل أوقاتنا شاهدة لنا لا علينا يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبليتي تينيا أيانتو هدو تكنو في قلتهم إيجا يادا تيسا هدو تكنو في قوتي جرتي أكا قرتي كويا خبجما كويا قالي خانا أكا وانين تاني رتين دبرسيني اللي أكا سمس يرو تينيا اللي أكا تفايدا منو أبليتين تينيا هدونو في الأمتي جرتي جزاكم الله خيرا. إيجا سجنتا تينيا را أكا بوهارا جرتنا بديكم سجنتان تينيا تكلم جتي قمر ما جها جرتي سجنتان تينيا جا خن إتيانتو سجنتا جا في ديبيت سجنتا في ديبيكا أكمان درارة سني في حميته جمعون أفي الرخيصتي إسان نزران كيستي درقمي إسان جدتي خنتاسي سنتها قافي ديبي تنس خنف ليه ستو أبليتي تينيا قالتو يسي وجين ترتي غاري. بسم الله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيكا قافي خينيا قافي ديبي خينيا خنتي ففنتها قافي ديبي خينيا خن أرانتنا قافنو أفيرانتوتا خينيا خن جماعة أدادا رانو رفني إسانيس جماعة السوار جماعة من برنوتا رفتبالي الرافي جماعة الخير خير الراي خنو رفي إيجا قافي خينيا إيجا لولاف دور صوباليتي تينيا يانتو جماعة خير الرا تنو رفتي قافنا لكوبسا تجاجا أفريقيا إساني فلتا لكوبسا ميكاسيفاتو هاي لكوبسا عفور فلتة دافينا فرفانا كيزتو صلاة خيسا سلاني أزانا في قامة هنكمني صلاة كمي الصلاة على النبي صلاة خيسا سلاني أزانا في قامة هنكمني صلاة خمي صلاة عيدة ما شاء الله الله أكبر تبستي جرتي اتيان سولان خن لمدا خن قافنون أبليتي تنيناناتي من برمسا جمار افتبالي الراهي لكوبسا تكا لما سدي في لرو
خميس قاعد قافي تكفان ناكجتو سلاني إيدا تكبيرتا ميكا قبا قدولا تربة قبودا شان ما شاء الله الله أكبر دي بستيج جرتيني اتيان سنان أبليتي تنيا سبونتو جماعة لسوارة قافي لما في ستفا خيساتكو في لدون لما فا قافي إني لما فا قيان حجي قدا جامي بيكم قيا خمي جان حجي قيان حجي تقولمو قيا قدا جي بيكم قيا خمي يا إدارة فاتقة قيان حجي تقولم ويا درا ويا درا obboleettiin teenya sabboontuun gaafii kana deebisuu hin dandeenye. Hayyee mee gaafii kana mana keessaa kan nu deebisu fadhiinaadhaan harka baasee. Guyyaan maashaallah mana keessaa deebi'ee jira guyyaan hajjiitti godhamu guyyaa guddaan isaa guyyaa saglaffaa isaan sadanuu lama walqixa tahee jiraani obboleettii teenya ayyaantuu fi naanaatiin qabxii walqixa argatanii isaan kana adda baasuuf gaafii takka takka ni gaafannaani gaafii sadii jira obboleettii teenya ayyaantuu gaafii qoosaati sadan kana keessaa takka kanis gaafadhu lakkoofsa filadhu. لما فا hayyee gaafiin lammaffaan akki jettu obboleettiin haboo teetii maal siif taati? haboo deebifne mana keessaa kan deebisu maashaallah deebi'ee jira obboleettiin haboo teetii haadha siif taati. deebisaan isaa akkas taha egaa tan arraan tana gaafii deebii kan jalatti mo'attee obboleettii teenya takkattiidha shinaanaatiidhaaf. lakkoofsa lamaa fi lakkoofsa takkaa fi lama sadi keessa. takka. Gaafiin akkana jetti abbaa abbeetii soddaa haateetii kopheen ishii meeqaa maal siif ta'a? qoyyaatti yaada. أبا بيتي صدها تيتي خوبين ميكا ما سيفتا خوبين تكا أخاخو قماش قبتي قوتون أركني خوبي إسا لما أخاخو خجتي أركتي جرتاني أخاخو نسي خوبي تكا كما كمان سامكا جتشون جزي جميلة دادتي بعد تكا جزي جوغا لا تشو ولا ملا بانيت akkasumatti cinaa harkattullee obboleettiin teenya naanaatiin mootee jirti innaa badhaasa ishii gama duubatti kan kenninuuf taha waan hordoftaniif galatoomaa jazaakallaa salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. عيدا ما انت عيد ونكسا عيدا عالم كودا ومال عالو عدل نسيه عيدا sagantaa teenya tan gaafii deebiirraa akka irraa bohaartan abdii qabna. Sagantaa gaafii deebiirratti jama'aan rifti baalii waan caadaan galee jira. Isinillee hedduu takka godhasomaa sagantaa tanarratti nu hirmaachuu keessaniif obboleeyyan keenya jamaan aluswaatis jamaan alkhayris jamaan rifti baalii hundi keessanuu hedduu takka nuuf galatooma. Sagantaa teenyarraa akka bohaaraa jirtan abdii qabna. Egaa irra deebuudhaan baga idul adhaa kan bara 1447 isin ga'e jecha. Egaa sagantaa bareedduu fi bohaarsituu tana kan isiniif qopheesse shamarran nurul islaamii fi tiivii islaamaa waliin ta'uudhaan kan gama keessanii isiniif qopheessedha. Sagantaa keenya gaa akkuma itti fuftee jirti sagantaan itti aantu xiqqoo jidduun kan isin goonu taha. Sagantaa walalooti sagantaa walaloo kanallee kan nuuf dhiyeessitu obboleettii teenya tarree kun tana da'waadhaan qalbii teenya nu bohaarsitee ayyaantu gamasittiin achi isin dabarsaa isii wajjin turtii gaarii. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.
walaloon tiyyagaa itti dhuftee jetti. Guyyaan eegaa turre itti dhuftee jennee arra garree kunoo galata galfannee iida gahuu keenyaaf rabbi hamdi jannaa. Alhamdulillahi yaa mootii olaanaa irra deddeebinee hogguu si faarsinaa irra deddeebinee hogguu si faarsinaa. Xiqqaa guddaan namuu bariisaadhaan baanee takbiirtaa baay'isaa dirree iidaa dhaynee tokkummaadhaan baane salaata salaannee tokkummaadhaan baane salaata salaannee walirra deemee namuu wal dubbisee bashannana gaariin sammuu isaa booharsee nyaataa fi dhugaatiin rabbii isaa faarsee galata galchaa fi rabbii isa milkeesse galata galchaa fi rabbii isa milkeesse. Gammachuun muslimaa diiniin daangeffamaa addaan baasee beeka halaalaaf haraamaa halaalatti dheeysa wantoota jibbamaa halaalatti dheeysa wantoota jibbamaa. Iida jaalalaa guyyaa gammachuu kan isaan argannu milkii biyya lachuu akka hin daganne ollaa kee to'achuu namayyuu waan qabuun miskiina yaadachuu namayyuu waan qabuun miskiina yaadachuu. Yaa nama muslimaa rabbii kee yaadadhu umrii si dheereysee arra gahuu keetiif galata galfadhu. Alhamdulillah jee khaaliqa faarfadhu alhamdulillah jee khaaliqa faarfadhu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Obboleettii teenya ayyaan irra deebi'uudhaan hedduu takkanuuf galatoomii jazaakumullahu khairan jecha. Sagantaan teenya qaataa kalama jettee gama dhumaa geessee jirti. Isinilleen hanga sagantaa keenya hanga dhumaa nu wajji turuu keessan hedduu takkanuuf galatoomaa jazaakumullahu khairan. Hanga sagantaawwan biraatii walitti deebinutti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله